tetea mwenye unataka. Sema watu umetoka. In our media houses here, they are recording. Kulikuwa na Ntima West, Ntima East na municipality. Lakini hapa wakaaji wetu wenye walikuwa hapa wengi ni wa municipality. Kwa hivyo hii public participation haijafanywa kwa njia inayostahili. Nilikuja kutoa maoni kwa mama ili anaongoza sisi hapa. Anaitwa Mama Kawira Mwangaza. Na ndio tunakubali atuongoze na atubanyie kazi. Anatakiwa aachiliwe, atufanyie kazi kulingana na vile Mungu anamfanyia. Sisi tungeomba tukiwa wananchi kama watu wanaweza shirikiana pamoja, washirikiane ili waweze kutufanyia kazi.